Linjani ma? Hayi yaphila kahle. Sikhuluma lo bani? Ikhuluma lo yesisine Maramba. Isine Maranda lapha ke uyapheka esitaradeni uphekale la. Ngiyabheka isitshwala lapha. Isitshwala. Zama ukuthi kungincedise la empilweni. Isitshwala lezi sithengisela bani? Senzela abantu benza bona laba bakhona paphandla manje. Abantu. So lapha abakuhlupha abakhansili. Abakhansili balesikhathi abebuye khona nje baba lesikhathi opare. Ukuthi babe. So la license akho ukuthi siyenze yasipha imali ezincane. Silamali kunje njola bona ukuthi ngikuncengisa ikuna kula. Kanti kushoto wethu wakhona izandla hospital. Lapha kulanda. Lapha kulesitshwala lapha. Ungapha kulesitshwala. Lapha isithebo zakhona ngale. Lapha isithebo la sisi. Manje ikhithi libizwa utshwane likabani? Itshwana lavu. Ulavu. Nalavu. Oh nalavu. Ngilava khona lo. Ulavu nesi. Oh. Ngala lapha. Love nesimnyolane yakhe. Okay. Nalavu ke kuyakuphilisa lo. Nxa ukuthi nje into zikhona sihlangene kahle sili hayi. Kanti siyakwazi abazukulu baphathe kokuncane ongamafizi uthola ukuthi bedle kokuncane. Athi situation lesiyiyo. Kuba umile lesi. Soda. Lapho phekani umfana? Lapha uyapheka inyama lapho igangu bangafika bethi bafuna Uyigangu. Bafuna igangu. Kuhlanganiswe chicken beef. lali. Bese ufaka onion, tomato, vegetable. Lumfana ke ngiyokwazi ukupheka into. Hayi customer le. Oh, isiphekela wayo ngiyafuna igangu yafiyesi. Engafuna ukosiyafiyos. Ngafuna ukuthi athenge okuphekwe yithi khona apha athe. Okay. Oyi customer uyavunywa ukuziphekela? Njoba. So singayithathela sidlile ayizozisishaya icustomer. Hayi yathi sicela ukuzisa ukuthi. So uthengisa nini amalanga ophumula yiwapi? Mfethu ukuphumula kwakho nakunzima khonoko nje ukuthi ungakuthi abantwana ngiyana ke lithi lami emphumule ngihlezi khona paphandle ukhonoko kuyimsikanyana okuncane ngomatamatisi. Kodwa selibalengile kwenza yini ukupheka lokho kumbe ngwethu? Khathi sekupheni lapha yimi ngabe lebhutha babepheka lesuka kwabo abapheki la. Yeah.